Om Swastiastu semeton, sani mangkin titian jaga ngariane rujak kedong dong. Nah, seperti ini nggih penampakannya. Yuk ngiring sarang-sarang hariani. Nah, saneka pertama ngalap pedong-dong dumun ke Tegal semeton. Nah, niki kebetulan wenten punya nih. Daden yang perlu meli buen semeton. Nah, niki yang petik yang setengah mateng. Pilihin yang agak gedenan bedik. Nah, niki aduh bene mengkep semeton. Nah, cukup segini nggih metiknya. Mungkin lanjut ngalap tabiu. Nah, untuk tabiunya niki yang petik 3 biji manten nggih. Soalnya tabiu rumahan nike pedesnya cek mekebiah gadis. Nah, makin piling-piling dumun serone semeton. Terus seronya niki lakar tiang tunu. Cekleka kompor nih, terus panggang serone, tinggal diputer-puter apang merata semeton. Oh bu seru nih semeton. Nah makin siapin penyantoan, tambahin uyah abadi, gula bali sesuai selera, seru petunu masuk. Terus tabionnya cukup 2 kan semeton. Nyana bes lalaha. Terus makin cantok basane pangkat dek guya adien bang guya kene cek demen hati nih guya tambahin ya abadi pangnya NCH basane. Nah bui guya awas keceritain yang semeton. Nah colek malu bedi asanin. Mie ampun pas banget iki semeton. Makin lanjut kupas kedong-dong nih. Siapin tataka, cek pelut kedong-dong nih. Onyang pelut nih semeton, pangkati bersih kulit nih. Ingat alon-alon nggih pas melut nak belik niki kedong-dong nih. Nah yen sampun cuci ngen air bersih nggih semeton, pangilang getah-getah nih. Terus breo ayeh nih. Nah makin tinggal cekak-cekak semeton. Niki yang cekaknya sekali niki nggih. Boleh juga nyekaknya dengan cara lain sesuai selera nggih. Munyin mekriak gati niki semeton. Bu pasti jangan nih. Nah makin lanjut niki ditata pangnya kon estetik. Nak ngudiang tuh ge. Nih rujak aja ngudiang tuh. Nih kan duga nyampat malu. Nah baju duga nyampat je. Mai malu ngajar rujak pang ada nih boleh tiang. Oke tuh, mi dang lu. Tadi masih. Mi jangan ganti. Umbah malu 5 nih je. Masing komplainnya na buin semeton. Bener tuh ge. Kena komplainnya aja. Rujak kedong-dong nih ge. Di mana nih ge? Itu mah ngalap bisa je. Coba dulu nah. Jangan ge. Tengah-tengah kene. Ngajeng rujak kedong. Jeng mantep pesan ke semeton. Jangan ganti nih. Mih deoraku. Saja nikmat gati niki. Dia mau kriak ge. Seorang adu wajang nih. Kalau nak panjang, kayak macam aja. Nah ngerti lah. Oh nah. Bini mak. Mih seger gati nih ge. Jangan saja nih sebetul. Ajan je seger gati nih. Ini kini ge ngakurunan je nau bane. Jangan banyak romantis di. Sayang aja aja semeton. Nih ji. Jangan. Nih jangan saja semeton. Mih tuh coba tinggalin. Dia seger gati nih semeton. Asli ji seger gati kedong dong nih. Makria. Mutlah nih ge. Ampun telah nih semeton. Lahang yuk. Ayo semeton. Yang hijau cuma kena. Ngiring rujak dumun. Lalah nih kebias semeton. Pokoknya mantap.